chi bai le vek ule vo in ya chuanin in zona channa hun kha kan hmang le don ani zona pakhat channa kan hmanganga toite in line hi khatlekin a soi theya ama ero chu i khatiang ai kha chuanin han shil fia kan zawaya kan shia thiam tlan le kan tram kai pui thei tur anga ti hi ke chu ka du dan ani thina i entianan Instagram le Facebook lama te po private amin zo thi tam takan oma ka chan sen lo le ka mu sen lo hian om thina ni kawang khanin mi zong zong khawa chang do nila amal te te khanin wa chang do nila thil har sa kha katan khana ni ve a hau tak ve a hun ka nei lo ba ka khatiang anga message a line hi khatle ka han in shil fia khan zia te wak kha lo chu ai chuanin hian zo na pakhat na akha a chan na akha shil fi zau tak mai khanin karon siam le ta a hemi hi kan zawain kan tangkai phui thei zo kanga ama mole do kha chuanin video kha an lo thirin an lo ngai thale mai don ani ti kha kan sei masani sela chuan chuti ruale ro chuanin mirin tok na te in lo nei ve a zo na te tin in thil hria thiam lo te min lo zot ve a tin in har sat na te kapui thei be sein in nat na te min lo share thina in chunga kalom em ka thei to pin karon chang zelanga kan phak to ka hei khatiang ang zo na in ron zo po khanin tia chan na karon siam ma hang kalo in zir zau ve zela katan po khanin a hlok thak em ani chuwangin in chunga khan lom thu kan soi ve le du bok ni selam chuanin vo in nia kan subject tur mo kan topic tur chu zona pakhat ron kal ani a hei zona pakhat ka ron ti achu ka video masalama pakhat zona ni ta a tuna i ron zona ang chi a hianin tam takin private mo social media platform danga min ron zot po kha an om ve fo wangin ti hianin video in shilfia na akha kan ron nei le don nia chuanin hei iro izo na hi apoimo em me chia te ta na kan shiat poimo kan shiat nge ngai poimo ani abik takin gym kaltir tele henge ni hun rei to tak gap neya khatiang anga ti thale te mo khatiang tan khanin atangkai ani he zo na poimo ta kiron zo wang hianin kalom ani on chuanin zo na achu hei hi ni ta ni eng wangin nge me chia te hianin muscle kan tone lai hianin kan weight loss hi harvia vem ni ti emo enge a harna chan khatiang zong ti po khan kan soi theyang chu khami khani ta a heta hianin enge ni thil pakhat chau ni loin pa sang sang khanin karon then sanga chu tiang chuanin kan soi fi anga English book in kaziaka hei hi ti hianin ron soi pa hianin mizo tongin karon soi le mai don ani ka soi tak ang khan mi pakhat chau ni lo hei hi mi tam takin a zo na min zo ani a chuwang chuanin apoimo a kan hriat ngai ani ti kha hriata ila a tho ome enga tinge a harna chan ti akha kan ngai to tur chu lo ni ta ni chumi chu a harna chan kan han ti a khanin hei short video a te reels a te abik takin reels a ani ta ke mange te po in short reels ka siama khanin enge achana te kha tam tak kha karon soi bok ta ama se kha khanin ani na tak kha awa soi fia tham lawani chu atoi lu to ka mom kha kha chu mi tam tak te alo ti confuse talk vel lek te po ni thei ani ma se khang kha chu a ma shwai le ka lo ni ta chu wang chuanin vo ina chuan zau zokin kan thlir ho don nia ama sabera shia in shia tura ka du achu khami in taksa mo muscle in vaton laya a scale in ri na alo dang lam lo ani po khanin entianan exercise in ti a mo cardiovascular system exercise te kan ti a chuan ba ka strength training te kan ti a chuan dai te po kan ti boka chuan khatiang kan training hun laya kan ri na alo dang lam vak lo ani po khanin khami khanin itaksa khanin a fail itaksa kha iwa fail there mo ti na kha akok mi lo ani hemi weight loss kan ti le body recomposition kan ti a hi
enge ni thil in ang hi ani vek big lovani mom weight loss kan ti le hrichiang ang weight loss ri na pai hniam kan ti le body recomposition kan ti akha thil in ang kha ani vek big lovani igo lakha chu fat loss emo I muscle te vato ne mukha ani theyatin ani lo poin apahni akha ani kop theyani kha chu mi mal du than na kha ani ta ni mi malina kan ril ruwa kan wa ngai to enge kan du ti kan wa kan va da poimo akha kan go lakha alo ni ta a fat loss ani emo muscle toning ani emo apahni po khalo ni kop ta sela mo kan taksa khanin alo don sonda nakha mo khami pahni te ve alo don sonda nakha ashangin omle theyani chu thil chi shangin alo dong song the le thei tho kan taksa khan chon pat khatna part number 1 a ti hian ti ta ila muscle toning kan ti tak mo ti shol va to na tak kha enge ani ti akha han soile don ta ila masa a chuanin I kan ti shol lakha hei enge ni vấp mụ thei le timeyang thil ama ngau kha ava in tone big ngoi ti na kha ani chuang lo ta ni muscle toning kan ti khan hei mi tu te po ina muscle toning ti kan soi hi chuan ani na taka chuanin kanwa mi na tak kanwa soi om zia ataka kha chu building kan taksa kan ti shol va build ta va maintain kha khami kha ani ta tin chu ba ka body fat va reduce te I muscle te kha ti me yang I va build ta I va maintain kha chuanin automatic khanin body fat kha in reduce ani chuanin I ti shol kha definition tra kha aron petani chu chuti chuang kan hre thiam em iti sho lakha omzenein mo omzenei le moi zok le a structure thazok khanin aron siam ti na ani chu muscle tone kan vati ina kan va thlir ti meang kan va soi omzia tak muscle tone kan ti omzia tak chu ni ta ni chuanin khatia iti sholte aron in tone that nu khanin itaksa athil thleng dik tak kha chu tishol tha du thusa makha tishol tha akha heta chungril lama khanin engeni aron in forma aron in siama tishol tha kha aron siam ta ni chumi omzia chu iron chakta sot ti na anita a khami khanin itaksa a fat khalai bor vela fat te kha aron ti tlem ani chu kan taksa na tho dana ni masilinga po le ti sholinga that inei that po le I body fat kha atlem ve thung don ti na ni chu chuan pat ni na lo lut le ila enga tinge ani chuan ka in book na khanin kan scale mo kan ri na kan book na khanin khami akha ma son theilo ta khan angaya khana din tlat a number akha ti kha apat tu na han soile ta ila he thila tak hi mei chetam tak minti she oma engeni minti frustrated kan ti donami hei minti be donga le minti nuala khatiang ang thlen na hun tak kha hi ni ta ni chu exercise in chanta chuanin weightlifting te in ti boka iphak ang tokin avarit kher kha angai lo ta zang te po khani se weight ani kha chon weightlifting kha ani tho avari bung kha angai lo weightlifting mi en an ti awanga over heavy deu anvati kher kha ani chuang lo ti kha kan shia ta poimo chuanin ke akal tam te mo chuan 80 hanti thatle zwal te khatiang huna khanin kan ri na akha engeni kan va focus na sa zwal bi kan ni chu chumi omzia chu exercise kan hanti na satlai takte le weight training kan ti lai te tin ba ka ke akal tamte kan han focus na sa zwal lai te le kan hanti engeni ti hrisel zwal khatiang kan focus lai khanin
number of the weight mo kan ri na akha kan va focus na sa zwal ti na ni chu ma sengin khati chung po khanin ari na akha a in thlak thleng thei chuang lo ani chu heta hian a chan chu enge kan ti chuan a chan pakhat na a chuanin i ti hraw la te kha kan ti hraw la te hi fat iron enge ni ate zoka mo chumi omzia chu fat iron ate zok kan ti na chana chu kezi khat fat kezi khat thau le kezi khat ti hraw la kha da dun ta la a size kha in ang don talo ani chu kezi khat ti hraw la kha chu te reute in ate zok anga fat a kha chu alian thu ranga avum thu ranga apafi thu ranga a chan chu ti hraw la kha fat aya ari zok wang ani ta ni ti hraw la kha fat ain enge ni thau ain ri zoka kezi khat ve ve ida shan chuan a sai sakhai in angdon lo ani ti hrawl khan hun adu mun ala tlem zoka nga thau khanin mun ala lian zok don ti na ani chu chumi omzia chu chuta chuanin I en tura chu I thomno khanin I afit thazo kang che ti kha I enanga athomno in afit dana chi kha alo lang thazo kanga alo fit thazo kang chenga chuanin I kong bor velte kha kha alo te sotanga I taksa akha iron lang engeni iron lang slim de udon ani alin don ani chu ilang leaner don ani chu mo chuanin I taksa kha enge ma sengin khatiang chungpo khan I korin I thomno in alo fit that zok chia I kong alo lan te zoka I taksa te alo lan slim de ulek alo lan lean de ulek chungpo khanin I weight ta kha chu I ri na akha chu zoi zoi na in thak ve chau chuanin a chan point pani na a water retention from exercise kan ti ta exercise kan ti atanga kan taksa ina tuiril a khol kho makha ni ta ni hei training kan han chan hian mo exercise kan han ti chan hianin abik takin beginner sa le beginner sa le reitak chola ti thale te a kan han ti chan that ve le a emo kan han ti chan that le hian kan ti rol khanin extra water kan ti ta a chumi achu tui a hol tur aya tamakha mo ama le ama in repair nan khan ama aye engeni tuya kha a hol tam ta thina ni ani na pa ngai ain kan she thiam em I taksa mo I muscle te kha I in recover nan kami exercise in ti tranemo I chol fe to nuwa in tran that le khanin engeni iti shol khanin tui kha aye pa a normal aye tamzo ka kha in recover nan khanin a hold ve ni chu water retention from exercise kan ti khani tani chu chuanin temporary devin ri na akha atipung ve ni chu chuanin fat loss apo kha atilang enge kan ti ang iri na kha temporary devin aron ti punba ka khanin ifet loss kha aron ti muang ve bokani achan chu tuya hol ta wangin chuanin achan number pathum na hormones le menstrual cycle ti ani ta hi chu kan soi top theidon lo ni ina langa thil natural dewa kan taksa ina kami thil in thak theng reng fluctuation kan ti ta hormones in thak theng reng awanga kan taksa ina natural deva experience ani kha chu fluctuation kha ani ta ani fluctuation chu thil nget ni lo mo up down reng khatiang ang he ta asanga han om tak tak chuang si lo hniam om bok si lo khatiang anga thil in thak theng reng stable lo ani chu English word shil fi anan po English word bok hi kalo mang le china a harve min lo shi tiam don niam khatiang wang te kha ni ta tin achang chuan mo period ma hianin kan taksa hianin
kami water retention kan ti akha kan period ma lok hianin tui kha khol khom tambok chin kan taksa a kha chu thil naturala aron in build tani kanwa create shan pale khatiang kha ngai lova meichia kan ni na anga natural lo om ani a kan period ma hianin kan taksa in water retention kan nei saba ka khanin extra water retention a kha hold chin ti kha kan sha ta poimo a chuanin stress wang khan I hei meichia hi chu kan stress na sa em mi pa te a in kan hormones wang te hi ani bok ta a kami stress khan fluid kan tia hei thil tui nang ang chi mo khatiang anga kha a hold extra in a hold le bokani stress wangin period wang po ni chang lo stress in nei chuan khatiang ang thil tui nang fluid kan ti ang chi a kha tui ril mo khatiang anga kha extra ama a hold saba ka khanin extra kha itaksa khana in khol khom le don ti na ni chu chuan lack of sleep mut kham lo wang mut kham lo wangin recovery kha harta ni chu wang chuanin I exercise that chuan imu thatura ni ti hi kan soi thina ni kami khatiang chi sang sanga wang khanin kan taksari na akhan mo kan taksari na a kilogram kha khatiang a zir khanin alo om ta thina ni chu alo insiam ari na akha aron insiam thina ni chuan part number pathum na part a big part thia kan lut le to ang tisol mo gaining muscle kan ti ta a khati lai reng khanin fatty loss hem ti kha nangma le nangma I inchia na ngai ta ni chu body recomposition kan ti fat loss chuang mia lo khanin muscle te po hi I lo gain ve rem I fat hold reng si khan or kami tisol muscle gain chung khanin I fat loss em ti akha I inchian kha angai ta a kami a body recomposition kan tia engeni muscle va gain reng lai khan fat kha I loss the ani ti kha I inshia ta poimo a focus turdik focus khanin ishethiam theyang abik takin kan soi ka soi mek mo gym kaltir ini khan strength training titir ini in gym kaltir pon tilo te ang strength training titir ini khan tisol te build chung khanin fat kha ipai then the ani ani lo po in hun rei tak chol to nu aron let le in chuanin protein kan lak kan ti tam kan protein intake kan taksa protein kan kan ti tam khan ama aya kan lo ti pun khan chuanin engeni consistent training kan ti a chol lowa training kan ti ngat khan khatiang period ta khanin muscle gain chungin fat kan loss thin chu kan shia ta poimo abik takin strength training ron ti tir tan hi shiat nge ya tha shiat thiam lo chuanin nuala ol thin entir na han soita ilani chena ka soi ang khanin kezi ni fat kha ilo loss ta ni taksa tang khan kezi ni fat ilo paya thau kezi ni ipaya muscle tisol kezi khatle achan ve ilo gain ta ni chuanin kami kezi khatli achan ve ilo gain kha chuanin iri na akha kezi chan ve chowin atla hniam ti na ni chu kan she thiam em entir nan kezi ni thau lo loss ta la ma se chu ti mek lai chuan kezi khatli achan ve tisol muscle lo gain ta la a totala azong zonga I ri na I thla I pai hniam kha chu kezi chan ve ti na ni ta ni chu chuanin chumi result ta chu a result a chuanin ilo lang lean ilo lang slim don ti na ani chuan tiang sign hi a part 4 a lut le ta ila sign itaksa ina progress mason na aron thena a sign te imu tur a sign imu tur kha soidon ta ila
hemi taka hian kami iri na a numbera khan iril ru va pek lova kami ringot taka iva te ngor lowa kha apoimo katitani ta hian mo I en tura chu nangina iva thlir zok tura chu number of the scale ni lovin engtiang angin nge i thom no ina alo fit tak dan che adang lam na akha kha I thliranga chuanin I chevel shim kha ilo engeni I thathawanga mo energy ilo nga anga I thate alo thowanga chuanin ilo chak sot bokanga I kong bor vela kha mo I measurement ate alo tlahniamanga chuanin I posture kan tita a mizo tong chuanin I tak salandan I pian phung mo kami I body structure kha aron lang thasotanga chuanin iti shawl te kha engeni aron indefine thadona ni chu chuanin thiliti reng entirnan I chaw harang I chaw haranga endurance nei thadon ti na ani chu khatiang anga kha progress vekani khanga kha thlir zok la ti kha ka soidu a chuanin pat pangana alut le ila common mistake kan ti swal tlang pui meichhia tena kan ti swal tlang pui kami slow progress a omlayat kan ti swal tlang pui te kha han soita ila doing too much cardio kan ti ta cardio ti na sat lutuka kami strength training va avoid le tlat si te kha kan ti swal ani ta ni tam takin weight loss idu chuan strength training ti lovin cardio in sorbing ro ti te hi an soidan ani ta ni mase kha chu ri na ti tlak niam kha ani ta khami strength training iwa focus lawa cardio ngor iwa ti kha chuan I muscle po kha iti shol po kha I loss don ani khami khanin iti shol po kha atlak kha chuanin of course iri na akha ati tladuai duayang ma selangin I thil ishiat nga ya chu thil khata thil kan hriat nga ya chu ti shawl te hian muscle te hianin metabolism an support ti kan hriat angai metabolism nei thatur chuan ti shawli nei thatanga ya chuwangin strength training a kha I lam chia thiang lo chuanin ei tlem lutuk kha ri na ti tlak niam du wanga ei tlem lutuk calorie tlem le lutuk kan ei khanin I recovery kha atimuang ta ni chuanin energy ati tlahniama I muscle retention iti shawl I taksa in kholkhom kha ati tlahniam bok pong po ei tlem lutuk kha kan mistake pakhat dang le ani bokani chuanin result expecting fast result kan ti result langhal vut tura be se na kha kan ti swal pakhat ani bok ta ni hemi body recomposition kan hanti kan taksa ron in build thale ron in siam thale mo khatiang khanin engeni ri na pai atana hun kan man ain I taksa in siam thatur khanin huna du reizok kan hrethiam em weight loss ina hun adu zat ain body recomposition kan taksa in siam thatura hun adu chunga kha a hun adu reizo kani chu wang chuanin I result man mo thla ka kha kan be sei tur ani lawa consistency a khan kanin hat tur ani chuan he biggest mistake katichin comparing yourself to social media kan tita social media mi weight loss transformation chak tak khatia ang kha kan munnem ta ni mo kha nang ma nen ilo in compare veringot kha thil tha ani talawani chu transformation tam tak khatiang ang social media I mu mo online na I mu te khanin a full picture thil ani na dik tak azong zonga kha anron tilang lo ti kha isya tangai khami second claim te khan a full picture ani na zong le a hun du re dan te le khatiang ang kha thil ani na dik tak kha azong kha anron tilang lo ti kan hria tangai ta ni chuanin atop lo khardon hnai to ila zona lo in zot ta ila ani chuan ngo chutiang ani chuanin engeni
weight loss kha muscle tone lai khanin har sa tak zet ta mi ti akha ma ni lo in zota ila achang chuan chuan ka soidu achu achang chuan it feels slower mo achang chuanin enge ni amuang riau in kan ria anga ma sengin amuana wang khan na athok lova a work lo ti na ani lawa i taksa khanin kong sang sangin a in thak thleng ani theya khami kha a scale ari na number a khanin enge ni ava measure ve phak lo khami i taksa in thak thleng kong sanga aron in siam tha aron in thak thlenga kha iri na a number a khanin ava me khami scale khan ava measure tel ve lo ti isha tanga ya ri na ringo ti te don lo ti na ni chu chuanin i focus zok tur chu i chak sotem mo iwa focus tur zok ka chu ka chak sot tur ani ka hrisel sot tur ani ka chak sotem ka hrisel sotem functional hemi um kan taksa ina khatiang ang zok kan va focus kha chuan mo ka chak sotem ka hrisel sotem ti at kha iwa focus ani kha chuanin i taksa khanin change kha aron sia manga khami zo ka kha iwa en tur zok kha ani chumi chu da poimo masak tur kha a om ti na ani chu i chakna te i hrisel na te i da poimo masadon ti na ani a result va en ngal ringot lovin chuan i khatiang ang weight scale awang khan khatiang awang te khanin ai hri om mi lo ti in i lo hnualin i lo lung neur to thinem i thora mila enge ni i thora ang i tho na sat ang le i be na sat ang mila result i mu lo numbera scale a result i mu lo wang khanin enge be dongin emo real rushe omene mo nualin emo i om to thinem khatiang anga khan mitam takan omania khatiang ni lo ni ve kha chuanin anwaya khanin ron comment lai he video hianin apui che a isha chuan comment te lo da bokla zo na dang in la nei po in aron da zel theania ka video in lo en china in zawaya chunga kalom em ma in lo tangkai puinge ka be se ni man nuam le vek ule